Ke tlile mo wena because wa tsebo etsalang between nna le Menzi. Ke tlo kopa di-blessings tsa hao because already se ke le pregnant. Aka ukhosa Menzi. Malumekazi asikisokwenzakele. Okay. Lo muntu. Ke kena kae? Awubona ke be di mmametse ke ba sa ithwela. Ba re bona ne ba sa tsebe before. Ke re ke ba tshweditse. A ke re ke ba boleletse. No tshwantse Let's say re le mo relationshiping mama mara gore ra no utlwana. tshwantse ke ba we stopile. No tshwantse we stopile. Bebengazi ukuthi bangithi babize thina. Ka batla go futsekise mo jareteng yaka. Ke a kopa please. Motho mo le O ka go lela botwa wena. Motho mo le ko re Ke nna. re o ka go ba lela abutwa o na. Motho mo le hane ke ha ke motho mo le kopa o araba. Lela abutwa ha o Motho mo le na. ke kopa o araba mama ka hlompho le bikokobetso. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascop.co.za. So guys, today ke ngoletse ke my brother ka mona le Ausi ka mona, ke tlo mo ba fa fela chance gore bona ba ihlalose mabitso a bona ke bomang le go wa ba ngoletse. My sis le kae? Ke teng le kae Ausi? Le nna ke teng Ausi wa ka kopa fela jotsa di-viewers tsa Josie Pasco gore wena le bitso la o mang le go wa go ngoletse ka jeno. Nna ke Dimpho Morake. Ke ngoletse Josie Bioscope o tlo jwetsa mme wa ka situation e ke leng mo yona. Ntse ke date my cousin for 3 years. Re tlhakane ko sekolong mo Bram. So mama wa tsebo re di cousin and already family se tseba. But go thata gore mama accept the situation ya ka le yena. Ene ke motho o right o batla lo nyala already se ke le pregnant. O ile a re gotsa ka yona but then still nna ka decide re qhubeka ka yona because ne setse vele nna le re le mo relationshiping. So my mom is against everything eleng gore ra etsa. So ne ke kopile gore re tle re tlo bua le yena re utlwe gore yena o reng. Okay. My brother unjani? Sikhona kunjani sisi? Ke a phela le nna. So kopa botsa okay kopa jotsa di-viewers sa rona le bitso la hao pele ke tlo botsa question le bitso la o. Ke nna Menzi Dlamini. Okay, abuti Menzi Dlamini ntho ke batla ngwetse ba gore ke a utlwa my sis gore wena le ena le di-cousin ni hlobana kanjani wena no sis kahle. Usisi umama ke shuthi ithe umaluma mamshada waza naye emendweni. Okay fine, si related but not that much. And mina angimazi ngihlangane naye eVethi. Ngikhululele eLotuzana kwaZulu KZN eScott. Okay fine, sahlangana esikolweni sathandana nyamthande ngisimisele ngaye. Namanje sibizene na ukuthi nisincede nikhona ukwehlisa umama umoya. Isithukile leswa isinibizile. Mara kodwa yena uyalazi udaba. Uyalazi and sekakhulelwe una 2 months. Oh, usekali pregnant tani. And futhi ngifuna nokushada ngisimisele naye. Ngahlawula sisi wami ngihlawule ngishade nokushada. So seninesikhathi esingakanani wena no sisi nithandana? 3 years. Siqale esikolweni. Siqale esikolweni eVethi sena 3 years. Namanje sihlala sonke sicashela ema flat eBerry. Ene ko Vethi vele nelisotsi banu ganhlanhlo wetsala Next. So nina kahle ngifuna ukuthi today nje no re tsamaye re lo le khapa ko mama re mo convince ring I understand gore ba utlwana lava yes exactly. Kanjalo please sikhulume naye ene sesifuna vele unomphakathi wazi nefamily yazi. Uyabona officially ivele TV. Umama makangathi yena o against this thing re yetsa jwang? Whether wa dumela or ha dumeli rona ra ratana. I mean re tlo nyala se ke le pregnant. So there's nothing e re ka etsang. Wa replace or ha replace we still going to continue ka relationship because of ke ntho e seng lele ke ntho ke re ke botse mo pele re fihla mama ke ntho e hard ka tsela eo e etsang gore le ska kgona go gawana ka ntlo pregnancy ra ratana. Yes, and one tlhokomela Menzi most of the time di fees tsa ka nna nthusa o patala le ko resi le dijo ntse tse kang tseo ne ke sa mo sokodisi mama ke yena nantsa nthusa. I understand something mfana ngoba nina 3 years injola ni find out ukuthi ni related kanjani izithi mhlawumbe ke wambona isi picture wabona ukuthi lo umuntu ka baba wakhe ni find out kanjani ukuthi you guys are related and it was after how long senijolile? Ne ke postile mo status ne re tswile nna le yena re le ko Wimpy or Spare. So mama already na le WhatsApp so a bona mo so ke tlile for the holidays a ba mpe ya mofatsa mpotsa gore ke moanya letseng teng ke ngwana monna hae ka side la monna even a re di blood cousins as such ke ko anya letseng teng so ha ke sa mo explainela ntho mama wa lwana o ba hae so mama ana ngwana ko bohading mo yena nya letseng teng ko family ya bo abu ke one ko mama harana akina brother akina sister no so that's why I against yona ntho eo. So ha ke sa mo mela mabaka wa lwana. So ka gore ke mo ntato a se ntato ha wa manene. No, wa se so ntato. o go ka yena ntato ha.
tate wa ka gala na tlhokofale kwa ko hae ko Qwaqwa. Okay, ke batla go tseba. Okay. So batho ba ba uleng tso go tlo yetsang re tlo le khapa he my sis le my brother. Re tsamaye re yeng ko mama, re lo utlwa gore yena hantlantle o go etsahala eng ka taba ena. Mr. Johnson Lovers, can we please move? So when asking lovers ntho tse ding ke tsona tse seng sharp tse tswa re di family di ska re tsebisa ba di members tse ding tsa di family wena because of nning tho e dangerous kana kwa e west ba bang ke bana ba motho ba ithola se ba ratana. And manje West Party bengizosho ukuthi mfana ngiyabablema because vele ngiyabablema sisho ukuthi siyayipromote lento ukuthi mabamithisana abantu bezobhalela iJozi Bioscope izobanceda. Manje sengishaya ukuthi my brother beka support ngoba usisi uyasho ukuthi nase vets school fees bezithi mashoda thukumbhatalela lapho nasi nakwi race mayengaba akakwazi ukubalance of which it shows ukuthi my brother played a role empilweni ka my sister so and it's too late. Ngapha seka pregnant phela sesikhuluma ngomuntu o preki ongwana hayi wantu otlohloka ngoba lentathu hayi phela hayi angazi ukuthi you understand. Yeah, understand mfana and babhalele thina already sebena 2 months pregnant at least if bekungakabi nomntana bese ngaba encourage ukuthi manibona itloleng nje so because if I promote di cousin utlwana ha re tshojwa mabejola nina abantu abadala especially beyi family kunokwenzeka wena bhuti ukuthi bezale umntwana ongathi uqhwagekile yabo ngathi umntana one problem. No, we're not blood related. I can explain it before. For Nalena, we are not blood related. Cousin my sis a ko play na go phigisi se re etsa etsa le ba re shebelletseng wena motho molo hore kana kweng batho ba ba o re sale le gona ntse re tla gola ba re jotsa hey ba bona go utlwana le ngwaneno le tla thola bana ba disable wa utlwisisa asiplananga yazi asiplana ufana nempilo ngayiplana kanje iza diwiza ngakhona you understand and so sesilapho mele sizoyenza njani ngoba ngiyamthanda ngisimisele naye. Okay. Oh, ke yo motho mmolo. Ke mang? Ke mama. Okay. Oh. Motho mmolo le kae? Dimpho. Agema. Menzi. Yebo ma. Motho mmolo kopa o stimphotle ka mo please wena buti menzu ska tlo. Motho mmolo le kae? Teng kae? Ke teng mama. Jole motho mmolo ka hlompho le boikokobetso ke tsebe go right re bue le wena re emiso ka maoto re ne re ka gona ho thola ditulo. Yeah. Ke tla lata ditulo ka montlo. Oh okay. Yeah, cause kunendaba Ya una le taba re batlang ho bua le wena. ngakubambisa wena. Okay. Motho mmolo a gatlela ho tlolwana mohlomong. Menzi ubatlang mo? Nosilandela abantu ngoba kunendaba emele sikhulume uyabona uzokuchazela uDimpho. Yana batho ba ke bomang ba? Mama re batho ba Jozi Bioscope o buang le na monana ke Lady Blue. Enge? Lady Blue. Oh. Singabe sikhona esinye extra nyana. A ona ses extra ne? Ha silate scheme. A ke tswa fa o bua le mama. Komba o kwatile. Sengitsafa manje ukuthi imic yethu mayizobiloki. O re ke tla dula ka mona mahareng o tla dula mo osi. A ke tseba o se Dimpho ka dula monana. O ska furalla camera. Oza ngapha mama. A ke tseba re dutse right kumkane mona. Yeah. Motho mo luka my brother ko potlele so ka mo. O ska furalla camera kopa o ishebe so. Tena fela hanyana. Ya, ke a lebo. Okay. Motho mo le ngole se ke o Dimpho ka mona. Ska re le batho ba Jozi Bioscope. Jale ke tlo mo fa fela motsotso le sebaka so rena re jwetso hantlantle wa re ngolletse. Angithi o Dimpho. Mama ke tlile Mo my osi. Oh, thank you. Ke tlile mo wena because wa tsebo etsalang between nna le Menzi ke tlo kopa di blessings tsa hao because already se ke le pregnant and you know very well rena le Menzi ra ratana. It's been 3 years hona ya no. Azange le cause go batla mo keleng o batla unlatela wena. Aka ukhosa Menzi? Isimalumekazi asikisi okwenzakele. Okay. Lo muntu. Ke kena kae? Awubona ke be le mmametse ke ba sa ithwela. So ale mameli ke kena kae? Leswa ngifuna nokushada. Ushada yini? Oh so ufuna nokumshaya. Sengifuna nokushada ngoba na 2 months. Ushilo. Shame. Ngazi noba umuntu omdala uyabasola kodwa bebengaza ngithi the way abasichazele ngakhona. Bebengazi ukuthi bangithi babize thina. Motho mo la ke re babisitse rona that's why lava sa bona. So motho mo a ke re bona the way o sile abuti ba re explainetseng ka teng ba re bona ne ba sa tsebe before ne ba sa tsebe gore ke di cousin ne ba sa ke re ke ba tshweditse a ke re ke ba boleletse no tshwantse Let's say le mo relationshiping mama gore ra utlwana. no tshwantse ke ba we stopile
no tshwantse o stopile So ke kopa o botsa ha ne mama qeta o tseba. Ska hane letho. Litse mama o qetile o ska hana qeta o tseba ke re arabile jwala ne ke lentse ke le interviewer. Litse lona mama no le tsebile late le hore dintho se di etsahetse. eya e setse re utlwana na lena re tlhakane ko sekolong ko campus wena awumponi wena wantlwayela wena uyangijwayela Motho mo ka situation e ya hore o itse 2 months pregnant e. Ka situation e ya go pregnant o etsa leng? o shobela clinic mara awuyabhaka shobela clinic yes umlo ngenaqala lo and futhi mawuthi umuntu enze uneqala Bangaze ngithi. yenziwa ngumuntu makathanda abatla kufutsekise mo jareteng yaka ke a kopa please Ngwana hana lecala and nna ho ngwana tshwantse a tsholle mali. una le lona lecala bana ba motho wena o skilo o ka golela botwa wena Motho mo le go re nna kere o ka gobalela abutwa una motho mo le kopa o araba. le abutwa ha Motho mo le una ke kopa o araba mama ka hlompho le bikokobetso. Nka se go ba le abutwa ka ha ke tseba hore ke abutwa ka. But ha o ka etsa hore ke kopana le abutwa ka ke sa tsebe hore nna la abutwa ka re bana ba motho. Hona le possibility hore nna la abutwa ka re qetele re robalane ka baka la hore ke tloa ke sa tsebe hore abutwa ka ke abutwa. ha o so tseba ha o so tseba wa qhobeka Haeba o mprekisitse se ke tseba o tla tswa ho nna motho mo le choice ke nkang ke feng. okay lona nkang choice ga ska nkenya mo man go nonsense tse ya lona nkang choice umuntu omdala i-choice bayithathile ukuthi bazoqhubeka bevana choice bafuna niki ke angithi bayithathile choice blessings wakho umuntu omdala into abayifunayo njengama blessings wakho Okay motho mo lo nangifuni ake batle ngikutla ke reng abuti menzi buang phela mama o rena abathi letsa jo mama ha ba Ngicela ukuchaza sisi. Umalumekazi uze naye uyamanga asikho related njalo uze nayo emendweni. jwadong Uze naye. le batho mendong wena wa bagalla ha ke tla le batho mendong wena wa bagalla related mosinaleng I mean o nyetswe ko nna ke tle lona ko lenyalong but still ma it makes sense nna lena re related o no galla mo ke nyatsweng teng lona wa go batlo nyala mo mama nyetseng so teng kopa botsa something my sister ne a kere o utlwana mo mama nyetseng teng no so ka wetsa hala pele le kopana mo ne le kopana re le bonane before maybe ka bo mekete ka bo eng hobane ke hlolele o botsa ke le a ke re tseba family e jwang ina lo khoga khogana so nna lena zange ra tlhakana ene mama ke ko anyetseng teng it's not like ke ngwana wa malume o nkiwa ko lenyalong nna ke tlile le mama ko lenyalong ya no sontse tlhompile batho ba go lenyalong la as much as ne ba acceptile hore ke tle le wena no tshwantse ba hlompe instead o shebile inkinga iqala la ukuthi kuni ningabantu abadala wena mama inkinga iqala la ukuthi abantwana nibayeke bebesikathatha abanye bakamalume bele ningaba introduce kwabanye kuma sisters wabo ukuthi lo yi family yiyo nto uyikwa makalile ba introduce Ukhulele la eSoweto mina ngikhulele eKwaZulu eKZN eScott uyayazi does it matter uyayazi manje masokulethi bafana uwenzani angini bafana uyiqeda wena uyayichubekisa Lukomposa ngizongitshela ukuthi upregnant ngelaphi ngokupregnancy yena mama akiri ki mo batho ngetsa etsa so motho mo le retsang jwa okay o stimpo la buti mense ke yo mama o re yana relationship e high batle et all and ha ona makena mo relationship nge ene le etsa jwang lona le dithu nna ra iqhubekisa there's nothing we can do iqhubekise uswakha okay umuntu omdala ngeke kube ngcono mhlambe mani ngabiza yena la khana at least wena ke tlo saba awu wena nna ke mama nna ke re ga o tlintse ke re motho moholo ntse ko hlompa le ba sentse o hlompa mama ka se re tshabe rona re tlile fela o tlo solve math camera nna khana maybe camera e tantsosa ingangenge ngithuze sisi angeke angithusa inix mina ngikuphose buke mama ukuthi nibizi family abanye abantu bazoyathi ba o sisi pregnant ke ngoba ngeke be stop awu ditsafi shame wabe wa meter yo awu my brother o ribitse TV ne re batle be official family e tsebe se re ska mama ha re lona hantlantle ha batle relationship e beteng wena o reng ba nkutlule o usuri lona la iqhubekisa le wena o ntse o dumelana nentwa o se ya re tla mncenga Bloom fethu re tla mncenga until hayibe khihlawule mele ngihlawule ngizohlawula you understand ukuthi sibize uLentuzana samsaba uyabona uthi uchiki kanjani siyamsaba that's why sibize nina and futhi ukuthi yaziwe sesikhathele ukusifihla wena uzamonsola libo menzi nasatsebe before kana bathroom mama
Mama ke ba kopela ke metsi Ukwakhela umkhwenyana. Simpo a ke re wa tlhalisetsa mama rona o sa tsebe mama wa tseba mama gore ne re sa tsebe a be a re hai exactly wa so nagana o tlisa batho ba tlo nketsang ba tlo ntshutshumisa mama re ka se o etse next motho mo le gona re le so ga o hlompha that's why ke itse re hlile ka hlompha le wena o ska leka in the million years go bala di cousins ao o tlo tlhakana le tsona No, ublue family yakho uyayazi yonke mama. the motho mo lo ga o kopa hle siyacela hle umuntu omdala ene I can understand vele I wrong we not saying ha re promote o tshwantse a jole mo wena motho mo mo o nyetseng Sikhuluma ngedamage seyenzakele umuntu omdala. ke a kopa hle mama wena o thule ke kopa re lokiseng solve matter e mama thule o go tu wena o thule o go tu mama re kopa mama ga o kopa mama ke a o ayidli shell ene ona le ba banyane wa tshwantse di kene mo ditabeng tsa batho ba boholo so hai mara tlo o thusa eng o le monyane so re ka ba banyane mara dikelello tsa rona di sebetsa ska tse batho ba baholo ba ka kgona go a di sebetse Siqala ukusebenza ukusolve ama case asiqali ngani la. ke nyetse ngwana o tshwantse lo nyala mo ke nyetseng teng mo ke nyetseng le nna nyala ko teng Promote and asivumelani nayo but so malumekazi what is done is done manje way forward going forward ke re nna le yeng ko bara or le ye ko shawela clinic mama ba tla o swalo yang bara go shawela clinic nyamthanda serious ngafa la fafa khona nyamthanda uthi wena uzobhatala ama damage kwayo yonke lento seyenzile uzomlobola. yebo ngoba namanje sicashile sihlala sonke sihlala ngale Beria nihlala no sihlala sonke le eBeria entena nkore le nlatela bana ba banyane ba di camera a ke tsebe ka ba banyane mara kelello tsa rona mama re dula ntse re tshwara di case tsa batho ba baholo entenang Sizokubonisa umsebenzi wethu mama siwenzayo uzokubonisa naye umntana. angakhedi ishower not wena umntanami wena uyakhekini not la ngoba lo no tshantse yena agele nne sengwena ngozongitshela ngeshower wena you must just shut up now mama di kena kae tseo jwanong because nna ke tlile mo ke tlo kopa di-blessings tsa kopa go theose matshwafo wait a king ke kopa tu le ska nhlantshang kopa le tsamaya sibulala umntwana usonta kopa le tsamayang ke sala le bona ba ke tla dula mo fatshe ba tla bitsa family bona resolving to lona le bana ba banyane mama ntse re bana ba banyane Siyacela cause thina semsebenzini mama and kuzomele. Okay ithi ngokuzela kahle kusomsebenzini baba umsebenzi wakuphelile ke ngiyawubonga ne uthi uzela ulethe udipho ulethe nomenzi ngiyazibongela baba uqedile umsebenzi wakho yeah it's fine mama whoa my brother wait motho molo o batla o etsa okay ma osiwe le qedile umsebenzi ona ke re ne ba di biditse ba di hirile o tlila ke ka camera le mic o tlompotsa ditaba ke so ke o arabega ke re kopa o ntswele ke tla sala le bona ke ba solve motho molo o tlo bitsa family ngesikhathi sami baba ungangijaka kanti ali utlwi na ali utlwi mama kanti ke reng next ba tle re tsamaya ke re lwanne motho molo bana rona re tlile ka akilwane nna akilwane tlile ka hlompho le nna ko tsamisa ka hlompho ke re o feditse mosebetsi wa o nana le nna ko tsamisa ka hlompho mama ha re batle wa tseba se ba o iketsise motho nana ke re ko wena o tlile ba o bitsitse o ntse mosebetsi wa wena o ntse mosebetsi o montle nana ne ke ko feleng tsamaeleng ke tla sala le batho ba family tlotlana ke tla ba founela family tlotlana ke re ke tla ba founela batla o ba siya re ba tsebe gore ba ko matsong a shapa ke tla founa family okay ke tlo phone lovers a re tsamaye le right le khotsofetse pele nna lovers re tsamaye nna ke leboa o lodiwe le re thuseng ka teng hayi serious nyabonga kakhulu nyabonga uncedo lwenu ngoba nawe manje ngathi uyayehla thi uzobiza isho family meeting maisisi ke mama ka re tla bua ke motlwaetse o dula le soso re tla bua ai tsamayang hantle ke leboga nana o okay ke a utla motho molo lovers a re tsamaye maisisi le my brother rona ga tsamayane re le sia le mama kopa le beng save ibe rona le mathathanyana hlaileng maybe ke re ga tsamaya mama qala o hlaka merusi ga tshaba bana ba bona re le siang ka montsa cleaner dinto a re batle mathatha so motho molo bazonicela nisithinde ke sisi mayingabe nizo update ngawo wonke ama updates ne le tla sala hantle ka hlompho motho molo ka sala umuntu omdala cela bazokubonisa ukuthi Jozi Bioscope sithile lava sasampuza silimaza futhi mama ne re sa tlo lwantsha ne re tlo thusa motho molo it's fine uthusitse ke sala le bona ke tla bitsa family so tsamaya bye bye siyabonga bye bye
Mama simbone nje singena ukuthi lena liyanko ane ubani bekubona ba introduce abantwana uba makunemigidi whatever nibabiza abazukulu na everything o pregnant mama ka wait king lovers haona ntho ka etsa guys la bona re fihlile mona le OC kamo le abuti menzi ene ska re fihla mo le bone re wait askis le mabitso bone bile se ke wa lebetse ka baka la gore mama le rata wait king but then how cho next a ke re le bone guys ska re fihlile re tlisitse my brother le OC ska le di cousin mo ba re batla sala ba sale mona taba ena e tla tshwara ke family because of re trial o tila ka issue ra bona gona ntho re ka etsang gore re convince mama I amohele relationship ena so o tlo bitswa family le wena e bo mathateng we pa utlwana le cousin ya hao mo eno batla lo tsibisa mo lo o entse mistake ka baka la gore ne ba sa le tsibisa ko ntlong gore lona le bana ba motho gore lona le di cousin ska le bala fela gore email la ko Jozi Bioscope today ke a le rata kaofela I'll see you in the next episode yes baby